Iya kabeh suka gini di sini. Terus bawa roti, tempelan roti di cici. Tuh murah kemana? Kurang mah di tengah, kok. Mau lah ya bawa kontainer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Inilah situasi di rest area kilometer 57. Coba tuh, ada nyetel lagi. Oh, tuh di Cepengan dia kan halangan dia nongol di Sikuraga di Cepengan. Di Cepengan Makassar. Cepengan kae. Kita sebutkan tuh ayam mobil laju prima. Ayam mobil sedan. Oh, banyak. Hah? Lupa orang. Gila. Gila. Hei. Oh, salah. Hei. Itu dasarnya apa nih?